Ka ayom telang ketika ayom kebala ban pensuntanat haman lawai pawai kam tam hakiri udang ki dang san. Bat kum si benta ban yo rupan ban kre ya ke Christmas bat sem tamai basung hang ni kadong penusla proper kala yo ban no bat IAA syaka imlang kasalang da ka bak pen khu ya ke yo penusla ter gi benta jong ka surok ka badon hapo ka iria penusla kan si benta kala longkum ka nuksa babatam da ka benta ki wei pat kisnong di bakwa ban yo ya ke jing thali na ka plastik bat ban lain na ka jing ma ki babun jan kinong penya jong kani kajing pen kuchnong kishim ya karai ban penlong haman la kasin sejan tang shi kenta ban kam penduna ya kajing jelai jong ki plastik hapo kani kayo. Hey, ongi tangi ba ta keren na? Keren. Nakaliang cuma adon ben ong long idai ben sim kiam ben trelang ben pungkhoj namar ka khoj ke subai kadai ka wei long ka jing kher ka wei na ka jing khoj jing subah te tang tam long kwa ben kibreu kiba adon ka thain fla bat kibu dei nang ni kiba ya yang chene subah long ka parit igi ba kin don kita ka jing ya trelang ben ya lek khoj lek subhan lek ya lek khoj lek halang tanggung tahu tak boleh sih kompetisi nong jungi podong ni don baik kene kompetisi nong man usnem sisnem tenre hakane usnem mentan nandu usnem nabawan covid lagi melasyu berkhoj nandu usnem arjar kak kena arfo itu tenre mentapat ni yok kene kalat ban berkhoj ya kesenong jungi dah kebang elak pen mi pa ibak biang sejesin yang semua pakai jing trelang jong di bor senong nakaliang komiti dong nakaliang kinang peniat ya kedong nakunjungi isko kemen untuk kata-kata nomor ba ki no senong jungi ki sim lang ya jing klik ban penkuy ya kesenong katau hapo kedong jungi tengok semua nak jing kuble ke kerpang ya hapo jing lam rupa dong di dalam dengan komiti yang pun subah kita lah sim kia ban dia terang berkan ni mungkin kita mampu ada yang kena kesan pun selaju.